She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say, yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung kembali di channel saya Phil Irmas Bro. Dan ini lanjutan video part kedua sebelumnya teman-teman ya. Dan sekarang posisi berada di Sidrap. Dan malam ini kita akan lintas malam bersama bus Berlindo BMJ 15 rute Makassar Timampu. Jadi bagaimana keseruan perjalanan saya malam ini bersama bus Berlindo? Ikutin videonya sampai selesai teman-teman. Pokoknya full begadang sampai di Angkona teman-teman. Sidrap, batas kota. Semakin ku menyayangimu,
Hargai diriku sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Sekang Citi. Kurangnya diriku, apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Sebelum kau diriku, bila nanti aku milikmu, mencintaimu ku rasakan begitu indah kasih sayangmu yang rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia kebiasaan kamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Temani, temani aku, temani aku, menyayangimu ku lakukan setulus hatiku. Menyayangimu membuatku merasa tenang. Ku bahagia bila kamu di samping. Tiada hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri bersirapan hingga rasa begitu.
ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan kata yang seharusnya akan, dan ku hancurkan adanya. Dan tak ada pilihan, semua hilang, terkubur dalam duka. Kini telah pergi jauh.
badai agar tetap tegak kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang kau putuskan? Dari sini sudah kau tentukan aku sebagai lelakimu. Aku layak mungkin kau berpaling. Aku layak nanti menenangkan badai agar tetap tegak kau berjalan nanti. Isi hatiku, cintaku, dengarkanlah. Isi hatiku, bila cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap menyayangimu. Sayangku, dengarkanlah. Isi hatiku, cintaku, dengarkanlah. Isi hatiku, oh sayangku, dengarkanlah. Isi hatiku, oh cintaku, dengarkanlah. Isi hatiku, aku sayang padamu. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat ku rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta. Jika kau tak percaya padaku, sakitnya aku.
Jika lebih dengar mereka sedih hatiku. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Oke teman-teman, jadi akhirnya sampai di daerah Angkona, Desa Tampinah, Kecamatan Angkona. Dan sekarang ini sudah menunjukkan pukul 05.10 teman-teman. Dan kita singgah lagi di sini sholat subuh ya, mantap, sama bus Berlindo. Oke. Dan ini dia suasana di Masjid Angkona teman-teman ya. Dan di dalam masih ada penumpang ditunggu, masih sholat subuh. Oke, nah ini sebagian sudah selesai teman-teman sholat subuh. Nah di ujung ada Nathan sama Kak Alif lagi cerita.